10 sati i 12 minuta, ovo je program Antena radija, frekvencija 88,7 MHz. Eto, svježih 25 stepeni ovdje u Jelanku. Nadam se da vam je godilo ovo osvježenje. Tokom prošle noći nešto malo kiše je palo. Što se tiče kiše, više očekujte da kako sutra. Biće, kažu, malo i grmljavine, ali eto, kad god došla, dobro došla. A ovoga trenutka dobrodošlicu u našem programu želimo članovima kluba borilačkih sportova Borac iz Jelaha. Sa nama je trener ovog kluba Husein Alibalić i imamo jednog ovako zgodnog momka kojeg je doveo sa sobom, pa im želimo dobro jutro, dobro nam došli u program Antena radija. Dobro jutro, bolje vas našli. Kako ste nam, jeste li nam dobro? Dobro, hvala Bogu. Kako je godilo ovo osvježenje jutarnje? Pa dobro je došlo. Daj Bog da mi više bio. Jeste, daj Bog da mi više. Biće ako Bog da. Povod ovog vašeg gostovanja u našem programu je jedan veliki, tako da kažemo, kickboks događaj koji slijedi u ovom mjesecu od 9. do 16. septembra. U pitanju je svjetsko prvenstvo u kickboksu koje se održava u Bratislavi, u Slovačkoj, a eto, hvala Bogu, imamo i mi sa ovih prostora dva predstavnika koji idu na ovo prvenstvo. U pitanju su Hasan Huseinbašić, koji je upravo ovdje u našem studiju i kojem želimo dobro jutro. Dobro jutro. I Harisa Mudrov, koja nažalost zbog obaveza u školi nije mogla da bude sa nama, pa ćemo malo popričati o tome. Huseine, odlazak na svjetsko prvenstvo je veliki finansijski izdatak, a s obzirom na to kako znamo, kako vam je bilo proteklom periodu kada su u pitanju financije, zaista ne mogu da se ne pitam kako ste uspjeli. Ovako da kažem, nažalost, takva nam je država, nažalost, troškove reprezentativaca snose klubovi, znači, iz koje dolaze reprezentativci. Za nas troje treba nekih oko 3.500 maraka. Mi smo dobili nešto sredstava od općine Tešanj, išli smo, sabirali to, bi iskoristio prije da zahvalimo našim medalije Mešću zvanom Čali, koji je išao sa ovim reprezentativcima da ide skuplja pare. Još nam je ostalo nekih možda 500 maraka da skupi, pa računam da ćemo do subote to skupiti. Da se zaokruže financijska sredstva, tako? Da bi oni sredstva, samo da kažem da je prenoćište skupo u hotelu, smještaj je 55 eura jedna noć, znači 6 noći je 330 eura puta 3, znači to je 990 eura, samo je prenoćište, polupansion, dočak i večera, ručak, znači mi smo u dvorani i ručak sebi kupujemo i tako. Pa nema šta, čemu mi naravno da kako parama, a one uvijek trebaju da budu u drugom planu, ali nažalost situacija je takva kakva je, pa moramo se prvo pobrinuti za njih, pa onda o ostalom da vodimo brigu. Dva reprezentativca iz svog kluba nije mala stvar. Pa jeste, ja imam 6 prvaka države i u nas prvaci države ulazi u reprezentaciju, međutim nemamo sredstava i računamo ovi dvoje što sam ja odvojio da bi oni mogli donijeti medalju ako Bog da. Vršimo intenzivni pripreme svaki dan, znači treninzi, naporni treninzi, dugi, išli smo čak i gostovali smo u Odžaku sa njihovim takmičarima. Iz Odžaka ide 9 reprezentativaca i s njima smo radili malo da vidimo koliko smo mi spremni, a išli smo i do Jug na treningi, radili s njima i sparinge i tako. Kako su oni odabrani? Mislim, da li su postojale nekakve kvalifikacije od strane Kickboks Saveza Bosne i Hercegovine? Tako je, bilo je održane je 11.8. održane peti internacionalni Posavina kup u Odžaku, gdje je došao selektor i izvršio provjere spremnosti svih boraca. I tako da je Hasan Huseinbašić je radio 2 discipline, svoju zlatnu medalju i srebrnu medalju. Harisa je 2 zlata donijela, znači položili su faktički taj probni ispit za nastup u reprezentaciji na svjetskom prvenstvu. Kaže ona latinska izreka per aspera ad astra, preko trnja do zvijezda. Yes. Kakav je to put bio Huseine, s obzirom da znam da treniraš 7 godina? Pa da kažem, je li teško? Da kažem iskreno, teško je, recimo, najveći je problem ta financijska sredstva, i ja bih iskoristio prihod najviše da zahvalim općini Tešanj, bez čije podrške stvarno ne bi mogli ni nastupati. Onda smo nastupili ove godine na 3 državna prvenstva, recimo, gdje su naši takmičari osvojili ukupno 28 medalja, znači imamo 8 zlatih medalja smo osvojili i da kažem iskreno, kroz te prvenstva, ta 3 prvenstva se vrši izbor
članova selekcija reprezentacije. Yes. Ako govorimo o vašem klubu, onda znamo, godišnje se broj vaših medalja ne mjeri na prste, nego to je desetinama. Rezultati nikako ne izostaju. Da li je to odgovarajuće ako govorimo o broju vaših boraca i članova reprezentacije, da li to odgovara tom omjeru? Pa da kažem iskreno, recimo, ja bih samo naveo primjer, mi smo u ovoj 2012. godini nastupili na 6 jakih takmičenja, to su 3 državna prvenstva, prvenstva Bosne i Hercegovine u Bosanskom Novom Trebinju, Širokom Brijegu, zatim 2 internacionalna kickboxing kupa u Bihaću i Odžaku i Evropskom kupu u Tešnju. Osvojili smo ukupno 47 medalja, od toga 19 zlatnih, 18 srebrnih i 10 bronzanih medalja. Znači od toga samo na 3 državna prvenstva osvojili smo 22 medalje, 8 zlatnih, 9 srebrnih i 5 bronzanih, i sad vršimo pripreme za to svjetsko prvenstvo, znači da nismo imali sredstava, recimo da smo imali dovoljno sredstava, poveli bi još takmičara. Najveći je problem ta međunarodna takmičanja da iziskuje velike troškove, znate. Da, razumijem potpunosti. Evo riječ dvije sa našim Hasanom, nismo puno progovorili sa njim. Koliko imaš godina? Imam 15 godina. Treniraš već? Treniram već 7. godina. 7. godina. I kako si uspio to da sve uklopiš i s obzirom na školske obaveze? Pa dobro, treninzi su navečer, pa poslije škole uvijek može da se stigne na treninge i to. Dobro. Kako teku ove sad pripreme vezano za ovo predstojeće svjetsko prvenstvo? Pa dobro, idemo intenzivno, svaki dan treniramo. Po najmanje 3 sata znamo trenirati, naporni su treninzi veoma. Kako uklapaš to sa prehranom, s obzirom da se troši velika količina energije? Je li prehrana posebna? Pa dobro, jest. Ko više pazi, mama ili trener? A trener najviše. On reguliše znači prehranu. Aha. Dobro, osim toga što si vrlo aktivan sportista, naravno i đak si, učenik si 1. razreda elektrotehničke škole. Planiraš nakon završene elektrotehničke škole, čujem u razgovoru sa tobom, da ideš i na policijsku akademiju, ako Bog da, je li tako? Ako Bog. I to se nekako možda uklapa sa sportskim ovim dijelom. Pa da. Dobro, tvoja kolegica Harisa, u kojoj će ona kategoriji da se takmiči, znaš li? Ona je u K1 do 56 kg. Da, pitao sam te koja tebi više stil odgovara i koja kategorija kickboksa, i ti si rekao K1. A da. Zbog čega? Pa zato što su basi sad mlađe juniore i mogu da radim sa svim vršnjacima, prije sam radio sa starijim i borio se sa starijim od sebe. Imaš li viziju, znaš li već s kime ćeš da se boriš na prvenstvu? Pa ne znam baš, pošto je to svjetsko prvenstvo i jako je veoma puno država dolazi. Poznaješ li neke od boraca drugih država, kakvi su borci, kakvi su protivnici? Najviše iz Hrvatske, pošto se s njima družimo i na internacionalnim kupovima i tako. Poznajemo. Da li u nekom vidiš baš neku konkurenciju? Ne. Za sad ne, dakle uopće se ne bojiš, tvoje je samo da stigneš tamo. Pa da. Koliko čujem, Hasan ima i povredu neku, Huseine, da li ona ozbiljna? Ovako, Hasan je povrijedio na treningu malo skočni zglob, malo je, ja sam rekao da stavlja obloge, recimo mi moramo ovi sad za njih 3-4 dana da još te treninge završimo to, da pripreme te, da završimo. Hasan je trostruki prvak države, samo da li to kažem, trostruki prvak, 3 discipline, 3 zlata osvojio. Harisa istog prvakinja države u K1 i ona je članica. To su mladi perspektivni sportisti, Hasan je 97. godište, Harisa je 98. To su mladi. Dakle, postoje pred njima je karijera, velika karijera, znači samo trud, rad i disciplina da... Dakle, postoje sve predispozicije za uspjeh na svjetskom prvenstvu. Pa ja računam ako Bog da po meni najveća konkurencija su Rusi koji su najjači, njih dođe po 150, recimo Srbija isto jaka, Poljska eventualno i tako. Ali ostaje da se vidi još. Treba imati malo i sportske sreće. Tako i sportske sreće i zavisi od konkurencije, zavisi broja prijavljenih po kategoriji, tako takmičar, sve to ovisi. Dobro. I od drijeva i od svega zavisi koga prvog izvuči, tako. Sa koliko članova ide reprezentacija Bosne i Hercegovine tamo u Bratislavu? Pa iskreno da kažem, ne znam tačno, mislim da ide nekih 28 članova tako reprezentacije. S tim što ćemo mi organizovano Odžak, Doboj, Jug i Jelah ćemo ići sa minibusom od 19 sjedišta.
A dobro, Bratislava i nije tako daleko, putevi su dobri, pa vjerujem da put neće biti ni previše naporan i da neće uticati na spremnost naših boraca tamo u Bratislavi. Cijelu ekipu, cijelu reprezentaciju vodi direktor i generalni sekretar Kickboks Saveza Bosne i Hercegovine Zijad Halilović, je li tako? Standardno? Jeste, standardno najvjerojatnije će ići selektor reprezentacije Salko Zilžić, znači oni vode, oni su voditelji reprezentacije i tako. Ekipa je reprezentacija već prijavljena, znači tamo i zbog hotela i zbog prijave, zbog ždrijeba, izvlačenja parova i tako. Da li je Salko radio pojedinačno možda sa borcima, ukazivao im na eventualne nedostatke, pripremao možda? Pa iskreno da kažem, nisu bile neke pripreme su bile većinom na nivou klubova, znači svaki klub je pripremao svoje reprezentacije, pošto nismo imali sredstava recimo da odvojimo, da imamo sredstava da pripreme za kolektivne pripreme reprezentacije. Da li je to nešto baš što nedostaje, da li bi trebalo to? Pa trebalo bi to da kažem, možda bilo dobro zato zbog samog priprema sparinga, recimo da malo iskustvo stiču jedni od drugih, tako Dobro, dečki, vama hvala najljepša na ovom gostovanju, bilo je lijepo čuti sve ovo. Nadam se, iskreno se nadam, pozitivnim rezultatima tamo u Bratislavi. Javite nam ako ništa, makar SMS-om šta je bilo i što se dogodilo. Jako će nas interesovati, vjerujem i naše slušalce. I da kako, puno sreće tebi Hasane, zatim Harisi i naravno tebi Huseine. Držimo vam fige. Hvala, ja bih samo još na kraju rekao, samo da kažem da je klub borilačkih sportova jedna obavijest, da je klub borilačkih sportova otvorio upis novih članova, znači upis je otvoren ponedjeljkom, srijedom i petkom u dvorani osnovne škole 1. mart u Jelahu od 9:30 navečer do 9:30 i otvoren je do 5.10.2012. godine. Znači svi zainteresovani koji žele da se uključe, bujrum, izvolite, dođite. Evo, čuli ste, gdje ćete ljepšeg načina za ovako trošenje energije nego baš u klubu borilačkih sportova Borac Jelah, a ko zna, možda osvojite i poneku medalju na nekom takmičenju. Hvala još jednom i tebi Huseine i tebi Hasane i puno sreće. Hvala.